emoteko, bale? Orduen, importantea da, saiatea batera juten eta zereana nirekin bat egitea, nik egin goitxuk azalpenak. Ulertzen dezue? Ez dakit ikusi izaten dezuen dorretxea. Hemen dago, hemen edifizio hauen atzean dago dorretxea, bai? Kutsadura mota bat, kutsadura akustikoa. Oan, arantzagoa zela, gustorago egongo gara, ze zarata gitxiago izango dugu. Bai, kotxeek, ibaia be sortzen du zaratea, urak, baina, bueno, arantzago goazela, gustorago egongo gara. Bai, naturan gaudenean, sentitzen dugu, horrek, naturaren soinuak eta lasaitu egiten gara. Gero identifikatuko dugu. Bai, baina asko dagoz. Bai. A ber, altu, baten bat altu. Hori, hemenkoa, bekoak. Hauze, bai. Eta hosto bat. Are badu inbaditzailea. Esotikoa inbaditzaile, kanpotik etorri da, hau hain zuzen dut Japoniatik. Falopia japonika dugu izena. Nola dagoen? Hauze, olako ez badago ezer, hauze, agertuten da eta hasten da brun zabalduten eta okupatzen leku guzia. Horrezegatik da inbaditzailea. Dudalako berba, asko garelako, bai? Baina nik normal, eta hauze nik kendu dut olan. Gero zuek kenduko dezu hor pitintxo bat, simbolikoe. Baina honek egiten dau, behitu hementxe dugu, zera sustrai, hauze, rizoma deitzen dira. Binaka, emoten ezu binaka. Hau diferentea direzelako, ez da? Ostoa behatuz, joango gara. Komposatua, bakuna. Bederatzi, amaika, amairu, diferentea dala. Honek ez dauka eskuformea, bai? Hauze da beste inbaditzaile bat, hurbildu. Izatez da, hori zera berde ilune. Izatez da, tximeleten zuaizka. Ondino, baina asmatu duzu ezina dan? Urritxa. Bueno, zu honek urrak jaten dituzuela tostatuak edo tostatu gabea. Zeo zer. Venga, guazen. Latza dala, lija modukoa. Hau da, arze arrunta. Bale? Bai, astigarra. Bai, eta, bueno, lehen hartu dugu, batek hartu dau, beste hau. Esan du bere familiakoa dala, baina bitu. Fruitua pitin bat diferente, egoa ditu, bai? Zuaizka, budeia Davidi, ibaiaren ertzetan hasten diren zuaiz eta zuaizkak, eta ikusi duguz hainbeste. Eta gero ekosisteman ere badagoz izaki bizidunak, bai? Bai, arraiak, hegaztiak, anfibioak. H. Bat.
Zuhaitzak oso lotxatiak dira, bakarrik hasten dira begiratzen ez ditugunean. Jose Saramago. Zuhaitzak lotxatia dira, da forma poetikoa esateko naturaren erritmoa lasaia dala. Natura ez dago egiten rum, bai? Bakarrik hasten dire, bai, egiten dute gora, ez ditugunean. Bueno, si nos fijamos, este también es un fresno, y ese de ahí, hay muchos, como nosotros somos muchos, ¿no? Hoja con peciolo, el peciolo es esto, la unión al eje central. Entonces, este se llama álamo. Todos los parques tienen ahí las... Sí, es bueno. Sí, es muy interesante y muy cosas para nuevo, para pensar en una memoria para todos. Sí, sí, Es porque bueno, se ha plantado. Todo estudiar mejor. Se ha plantado Sí. aquí, una acción que se hizo de plantar. Sí, son árboles, son diferentes árboles, frutas, de que otras, son muchas aquí. Son muy tímidos, solo crecen cuando nos lo miramos. ¿Cuál te gusta más de los árboles que hemos conocido hoy? Una pregunta de examen. Venir, examen. Endrino. Eso. Sí, pero ese también tiene frutas de alguien que no Venga, yo- tiene Pregunta de examen. Huerco, hambre ¿Dónde de habéis comida, visto de esta hoja? caminar, parece de mejor que esa. ¿Dónde? Sí, Endrino tiene ¿Dónde? frutas de árbol también. Es muy No, bueno. pero la Alimentas. vimos. Alimentos, ¿La sí. vimos? Vale. Ese nombre Endrino. Bueno, Es que recasco. bueno, gracias. Hemos visto el arce, es el primero que hemos visto. El arce.